Sultan Rayev. Matek. Angeme. Al betine kaçan jarmaştı. Taap-takır bilbeyt. Kantip, kaçan, kay sebepten ekeni da esinde jok. Anın betinen ayrı algыстay şiride jarmaşkan az gelgensip. Betini erigen gorgoşunday okşoştugun kantesin. Algaçaga bet kaptay ele tuyular ele. Жүзүнө çattap koygondoy, keyinki кездерде taap-takır ele çeçilbey kaldı. Kede çeçip kede sıyırıp salgany gana bolbosa, emi mintep bul maskaga bet tamırları dağı birigip, eti menen et bolup, жүзү menen жүз bolup, kudum ele eneden tuğma betke aylandı. Bu düýnöge gelip, ak tanıgandan beri birge jaralgan жүzü oşo bul maskanın aldında kalıp, taap-takır ele özünün öňünde tüsünde jogottu. Aytayın degeni, kılayın degeni, öküngönü, gülgönü bu maskanın жүzüne çıktı. Mesi bir de oylosa, жүzü bir de oyloyt. Tünörgön bayağı жүzünün bir izi kalsa ne? Özün taap-takırlı bir başka sezip kaldı. Bu kişinin mesi başkarbay, betine tamırlap jayılgan uşu maska başkarıp kaldı. Maskanın bir jakşı jeri uyalsa kızarbayt. Har bir adamga har başka kulpurup, жүз жаңырtıp turat. Tilinin uçuna çıkkan sözü da eň obolu maskanın ırayına jaraşıp, a sözdü da tilden murda bu жүzü aytıp ýet. Kızıgı bu maska betine ösüp çıkkandan beri eň obolu betinin kızılı jogoldu. Uyalgandy, iýmengendi, aýbykkandy unuttu. Nesini aytasın? Göşökörlöngöndü, jasa kerlengendi. Kılıktangandy jasasa uşu bet jasasında. Alemi kalp aytıp degende kanday? Bu maskaga kalp degen tüşünük taap-takır ele tura gelbeyt. Aytkandyn bar ele kızılday çındık. Özün sadaga çaap jibere turgan bolsa barby? Ajarına çıgat, temelebi. Alam Gülistan, bulbuldun tili kekeç. Timele bar alına gelip жүzü açılat, öňüne çıgat. Kede eski süretlerden özünün bayağı жүzün görüp gülöt. Gülgönü uyalbay oşo жүzdü kantyp alıp jürdeken. Buğdayıran, güngö tutukkan ança-mınça betine iz salgan bırıştары, göz aldındağı biliner bilinbes şişikleri, cansız göz garaşı. Jıt attuny dar öle tuyup, bırışkan murdu da jitdi uşu bet gap arkılı sezip kaldı. Bu degendim birin kaltırbay oğup, şıp ele ilip algan kulağı da emi uqqan geptin barın ele japırla berbey, tandap oğup kaldı. Uqçu gepti uğat, uqpay turganına bış dep itine teňebeyt. Monun gözü da, kulağı da, murdu da bari betindegi maskaga kan kuyganday juruluşup ketdi. Al eň obolu özünün betindegi bu sıyryp algys jaňy жүzün maska dep jürse, akırkı gündörü antyp aytkandy özü da jaktyrбай kaldı. Bu matek bet жүzüne kup ele jaraşyp kaldı. Duuldagan el arasında süýlese barby, töbesinden buluw çıgat. Elden uzaka sozulgan kol çabululary aga demine dem koşup, sözüne söz, kanatına kanat, kayda bolbosun oğuz toltura maktana süýlese, bu maskada öňüne çıkıp, kulpurup bu kişinin ajarını açıp salat. Tili da bayağı mikrofon degende meni görse, timile jalap içüdey bolup, jalangdap sayragısın gana keltiret. Koldoru öýde serpilip, baş barmağı gök sayıp, kuyuluşkan sözler birinin artından biri çuvap, timile jirep gelgen seldey kaptayt. Emnenin uvalı jok dese, bu sözdün uvalı joktura görse, sözdün çıdam kaylığına eştege jetbeyt. Aq itde bolot, kara itde bolot. Til gürmölsele jarıktık sözda çıga beret. Bunun önörü til uçunda. Tili menen oro korup, kimdi bolbosun jılanday arbap alat. Maskada denesine dene bolup, jangактын kabıgınday jarmaştı. Bir jeti bu kişi bayağı жүzünden ayrılganına şükür kılıp, kantyp uşu gezge deri uyalbay oşo жүzdü alıp jürgönüne kede ardanıp ketet. Жүzü da bir jaydary ele, maňro çalış je gülgöndü, je gawa kaçtı sezbeyt, je kuru degende jasa kerlenip, bet uçunan tımızın özgörüp turgandy bilbeyt. Emnesini aytasın, Kuday urgan bir toň bet ele da. Emi o жүzünün söýlü kaçıp, kupku tartkany menen jaryktyk bet kança tüskö aleki saatda aylanyp, bir kulpur üýet deysin. Kızıl degenden bu bette kıpın jok.
Эми өзүнөн өйдө мартабалуу адамдарды көрсө, кулпурганды ошондо көр. Ажарына чыгып, жүзү тамылжып, көзү ылдый тартылып, айткан сөздү азыр эле ойлонбостон "Кып, жарайт" деп аткарып ийгиси келет. Заманын бөрү болсо бөрү бол деп кай акылдуу айтты эле. Мунун тегерегиндегилер да маска кийип, баягы эниден туума жүздөрүн пулдап жибердиби, бетинен ширидей сыйрып салдыбы, айтор баарынын адамдыгы, кайдагы адамдык жөнүндө былжырап идик. Чыныгы жүздөрү ушу масканын алдында калды. Кимдин ким экенин билүү да кыйын. Кимдин кимдигин ажыратуу да кыйын. Чындап эле маска заман келген бейм. Ургаачысы да ушу, эркеги да ушу. Күндөрдүн бир күндөрүндө баягы маскасы бир чекесинен сөгүлгөн бөздөй ыдырай баштады. Жыртылган жеринен ириң кетип, баягы кулпурган жүз бариктей бырыша баштады. Анысы ал болсун, муну менен тегерегиндегилер да чер жазыша сүйлөбөй, тили кыскарып, элден четке чыгып калды. Бир жакшына эле салават күтүп, сөзгө сөлпүк, кепке чуркок болбой эле, уят сыйытты жыйыштырып, айтканын айткан, дегенин деген деп жүрсө эле, бир четинен жүзү сөгүлө баштады. Эч кимден акыл сурай албайт. Мындайда кеп кошор адам да жок. Күн санап иреңи суз, төрдөн түшпөй келген бу кайран четке да көчүп баса албай калды. Оозунда от, көзүндө жалын, колу менен айды, башы менен күндү сүзгөн немелер келип, буга окшогон эт менен челдин ортосундагыларды сүрүп салды. Эсинен айрылган жолбун иттей жалгыз каңгып калды. Анын кебин уккан жан жок. Баары эле бу жанар оттой атырылгандардын оозун карап калды. Булардын бет кабы бир башкадай туюлду ага. Тилдери киндигине дейре түшөт. Асманга түкүргөнү дагы жерге түшпөйт. Бу киши чоң ордодон четке ыргытылып калды. Күндөй айланчыктаган кожосу да бу шудуңгуттардын ортосунда калып, сары чырмооктой чырмалышкан бу адамдардын күнү дуулдап турду. Баш отун сайып койду. Гезиттен түшпөйт, теледен керели кечке сайраганы сайраган, эл да мойнун буларга карап таптакыр эле буруп алды. Эмне кыларын билбей, ышпалдас чыккан бу киши тойдун байдын кызынан дедиби, же бу саясат деген неме бир күн болбосо, бир күн анга түрдөп коерун эми түшүндүбү, мээси чачырайт. Кантсин анан? Бу чоң ордодо бетин мумуя менен сыйпаса да, түбөлүк калбай турганын эми туюк сезди окшойт. Бети да эчтекени сезбей калды. Күзгүнүн алдына келип, тырнактары менен бетин сыйрып алгысы келет. Кашайып маска бетинен чыкпайт. Ал мунун жүзүнө тамыр жайып, таптакыр эле дене боюна, өнө боюна сиңип кеткен эле. Кайран өзүнүн жүзү. Бу масканын алдында ал барбы же жокпу? Деле буга күмөн. О, эбаккы жүзүн сүрөттө карайт. Өзүнө жакпаса да карайт. Карайт да, ага түк эле кайра кайрылып баргысы да келбей кетет. Жүзү бир кудайдын момун эле. Каяктан да бу чоң ордо деген немеге башын байлап алды. Маскасынын да бетинен сыйрылып түшкүсү жок. Баш тери каптап койгондой жармашайын дейт. Эптеп бу кара селдей каптагандарга кошулуп кетейин дейт, кошула албайт. Азуусун көрсөткөн маскачандар колдон кармап сыртка чыгарып коет. Кашайып баягы кожосуна да жакындай албай калды. Ал бул жоон топтун туткунунда калгансып, теледен жылт эте чыга калганы болбосо, кол жеткис жерге кетип калгандай туюлат. Анын маскасы бир адеми, андай эч бир жанда жок. Ал бетин сыйрып алса эле, мобу кара таандай эл аны тактан түшүрүүчүдөй туюлат. Бу эптеп эле кожосуна жетип алса, сага баш отум менен кул болоюн дегенден дагы ары тартпайт. Акыры чыдамы кетти. Мынтип жашоого болбой калды. Бетиндеги бу матекти доктурга барып алдырып салмак болду. Пластикалык операция жасатып, баягы энеден туума жүзүн кайра кайрымакка аракет жасайын деди. Доктурга барды. Кашайган бу доктур да анын шабайын түшүрдү. Түшүргөнү анын жүзү ага пластикалык жол менен бетине чапталган эмес эле. Жүз ага өзүнөн өзү өсүп чыккан. Мындай табигый жол менен кептелип калган жүздү булар таптакыр сыйрып албасын укканда, көңүлү журт көчкөндөй болду. Бу күнү үйүнө суз кайтты. Түнкүсүн уйку жок. Башаламан ойлор чымчыктай башында баткактайт. Чыкылдаган сааттын гана үнү мээсин чукуп алгандай туюлат.
Emne kılsa? Elden çetke sürüldü. Süйлöşör bir adamı jok. Çoň orada tüşüne da girbey kaldı. Katyny da uktasa teskeri garap uktap, andan betini üýrüp kaldı. Öz urgaçysyna da jakpay kaldı. Jini gelgen bu gayran ayalyn basyp alyp, "Aldagy maskaňdy çeç" dep betinden küç menen çoýgulap görgen. Katyny da betindegi maskasyn bu elden sürülüp kalgandan beri tap-takır özgörtdi. Gereli geç telefondan golu boşoýt. Kimdir biröler menen joluguşny mezgilim boljoýt. Alda bu maskasy sökülüp baratgan güýesine içim tap. Andan bet burup baratganday başgasyny ıp kaldy. Emi gantmek, kurgan düýnesi tarıp, taz geypi jadatdy. Munun bary janyna batyp çykdy. Gököýüne gök taşday tiýdi. Nesi bolsa da gaýra doktor tarapga bet alyp, bu jüzündögi nemeni kanjalata syryp salganga da kaýyl bolup baratdy. Doktorga bardy da kırgıyda ele bir tiýdi. Kıska açuu üstünden aýtdy. "Muny syryp salgyn" dedi muundary titrep. "Munuň syrylybayt" dedi doktor alamdy topon suw gaptap geletsa da kalybynan jazbagan türü menen kabel teň unçukdy. "Emne kılıç gerek anda?" dep açuu üstünden tütöbiydi. "Bir ilajysy barby?" dedi al gözünden çar çymyny uça. Dep doktor or üşkürdi da bayağı gebette gepşirinden jazbay, ahyryn gana üşkürdi. "Bar ilajysy. Elden bary maskaga jetpey jürse, sizden syryp sal degeniňiz emne?" dedi doktor. "Degi mından arky jaşoňuzdy maskasyz gantyp elestetiz?" Kıska gana gep gaýrygan bu doktorдун çuçuguna anın sözü jete düşdübü, içindegisini jaşyrbay sırtka çıgardı. "Bul jaşo maska jaşo ekenin bilbeýsizbi?" dedi doktor. "Anın bu gebinde dağı bir jolu jakşyrak oýlanyp görüňiz" degen işarat bar ele. Al da sustaýa düşdü. Göňüli basınky, gabagy bürkö, ırgyljyň tartyp doktorдун kebi menen bolup, gaýra artka tartmakka gylçaýyp gördü. Birok bu jaşodogy jalgyz maskasy betinen ıdırap baratkany any gyjalatga salyp durdy. Eki oýdun ortasynda kajyldy. "Barına towekel" dedibi. Maska giygen çöýlerden arasynda al jaşo joktugyny sezdibi. "Syryp sal" degençelik öktem süýledi. "Anda" dedi doktor ala kanday gagazdy sunup, "Mow jerge hiç kanday doğum jok. 100 gabyndy aldyryp saluga makulmyn dep kol goýuňuz" dedi. Munun bary anyň janyna batyp ketdi we şyr ele gol goýup çiýmelei saldy. "Anda daýarsyzby?" dedi doktor. Al daýarmyn degençelik baş ikedi. "Anda mow kabinetke giriňiz" dedi doktor sıpa gana. Eşikdi başçaň saý görsetip. "Yrasyle mow tilgatyňyzdy alyp alyňyz" dep ala kanday kagazdy goluna garmatdy. "Eňe bolu iňeden gantyp tulsaňyz oşonda çeçiniňiz" dedi doktor. Al doktor görsetken bölmege girdi. Giyimlerini çeçip dırday jylaňaç durdu. Alasyny ortasyn gana iki alakany menen jappagany bolbosa, al kudum ele düýnege kanday gelse oşondoy turdu. Iki jaka kaş kakdy. Bölmenin ortasynda batalga, ary jagynda çoň aýbalta. Al buga düşüngen jok. Uşintip görgen gözüne işene berbey, kaltyrak basyp turganda, bölmenin ekinçi tarabyndagy eşigi açylyp, Eňgezerde joň bilek betine kara maska giygen, jasoldoy bolgan türüşümdük kirip geldi. Al any gördü da buttary kaltyrak baskanday bir başka titrewidi. Suwga düşken goýondoy ürpeýip, gözü çanagyndan çykyp ketdi. "Oşusam başyňa güç gelse başmandyk atasyň bolup dur. Kana tilgatyň" dedi Eňgezerde ünü joň neme. "Mına" dedi al içki basınky ün menen. Al tilgatdy okudy da burçta turgan aýbaltany aldy. "Kana, mol batalgaga başyňdy goý" dedi. Ireňi taptakır kaçkan deme, jandalbas kaltyrak baskan ün menen çanagyndan barsaýyp çykyp baratgan gözü menen jaltaňday garady. "Menin mow jüzümdi gada syryp alyşyňyz gerek" degen sözgө araň batyndy. "Jüzüňdübü?" dedi Eňgezer kopol burk etdi. "Bu jüzüň syrylbayt. Any başyň menen goşa alyş gerek" dedi Eňgezer aýbaltanyň bizim baş marabagy menen sylap. "Sen özü kimsiň?" dedi surolu gabak kakkan Eňgezer. "Menbi?"
Men деген саясатчымын. Саясатчымын дебейди. Bir айтқан сөзүн эки айтып, саясатчымын. Анда сен эмне билбейсиңби? Саясатчынын жүзү башы менен чогуалынары, деди Эңгезер. Бул жүз эмес. Бул маска, матекпет. Саясаттын матекпети. Антпесе кайсы саясат? Деп башка чапкандай эчкирбейди ал. Саясаттын матекпети. Антпесе кайсы саясат? Деп башка чапкандай эчкирбейди ал. Жоон билек Эңгезер шадылуу манжалар менен анын мойнун кыса кармады да күч менен баталгага ийип чөгөлөттү. Буттары титиреп, денесинин каны жок. Сөйлү качып тырп этпей баталгага башын урду. Жоон билек айбалтаны герле туруп өйдө көтөрүп чабайын дегенде, ал кичине кыйшык ачылып турган эшиктен октой атырылып чыкты. Бу кара башылуу узун далис менен көчөгө энеден тума кантип атып чыкканын да сезбей калды. Элдин баары аны карайт. Көчөдөгү жолбун иттердин үйрү артынан абалап кууп алган. Эки колу алаасында уяттуу жерин жаап баратты. Көчө толо эл, күлгөн андан көп, сөккөнү мындан көп. Көчө толо ызычу. Иттерди артынан калбай, мына балтыр жоонсандан тиштеп алайын дейт. Ал күчүнүн баарынча дыркырап качып баратты. Ушу тушта мунун алдынан чака көтөргөн аял чыга калып, муздак сууну жүзүнө чачып ийди. Буларда уят сыйыт жок, кара башын жеген матек беттер, деп чакадагы муздак сууну ага карай чачып ийди. Башын жебей оңорбу? Көзү панардай ачылды. Калың төшөктө жаткан бу киши ордунан ыргып турду. Көзү чырактай жанды. Бешенесинде чымыраган майда тер. Тигиндей тушта аялы идиш аякты калдыратып жууп жатат. Түшүнөн ыргып, чочуп турган күйөөсүн көрө калып, кепке кадатынча жалмаңдап ийди. Кайран демократ, түшүңдө дагы бийликти алдыңбы? Деди аялы териси тырчыйып. Тигине радиодо дагы какшанып сүйлөп атасың. Могу былжыраган кебин угуп алсын деп бетиңе суу чачтым. Сенин уйкудан ойгонушуң азапта, деди аялы. Ал радиодон оозунан шилекей чууруп сүйлөп жатыптыр. Биз демократтар, демократиялык коомду түзөбүз. Элдик бийликти орнотобуз. Элдин жашоосун жакшыртабыз, деп сүйлөп жаткан радиодогу өз үнүн шак эле тааныды. Ордунан оор козголуп, көзгө алдына келди. Өзүн баштан аяк бир карады. Колу менен жүзүн укалап, бетин бармагы менен чоюп көрдү. Баары ордунда. Бар жайган бети да. Ал дагы матек бетиңди бүгүн көрүп тургансып, деп аялы Зеки сүйлөдү. Күзгүнүн алдынан чыкпай калдың да, деп бурк этти. Баягы Байгожонун таягысың да. Анын үнү радиодон угулуп жатты. Биз демократтар демократиялык коомду түзөбүз. Элдик бийликти орнотобуз.